دما خوش بد برنامه دریه دن دجاره کدن ام بهبرنه میوان ما ایرو سری آیهان نویسکار کرد و روماناوی دانسا بربره سری آیهان هم به ترکی هم به کردی دنیوسینه پرتوکاویا دانسا بربر سال 2008 ده به ترکی جاره که درکت یعقوب تل ارمنی بو کردی ورگراندیه و مجاره برنامه ما ایرو او به بری ویجی سه پرتوک دن یه سری آیهان درکتنه سال 2002 ده پرتوکاویا بناو جیان نیفجو درکت او جهاتی ورگراندن بو کردی اکرام بالکانی ورگراند بو و پرتوکا د دواجی بناو تاکسی انترناسیونال او جی د 2004 در کتب او جی بو آلمانی هاتی ورگراندن و پرتوکاویا سیاجیا چیروکا ریچن دنینکی ده اف پرتوک بو کردی در کتی او جی 2014 وشانن نا دانسا بربر چاپا ترکی د 2008 وشانن بلگه لترکیه در کتبو و چاپا کردی د 2014 ده جوشان نا او جوشان نایه ل استانبول در کتیه و ایرو اف رومان و مجارا دانستندن آمه به ما مستسر ریایهان تبخیری هاتی برنامه ما خیر لیو سر چاوا بریگو ام دست به رومانی بکنم از پرسک درباره سمسوره ده بکم جیه گوت جیه هاتی و جینانیگاریات ده جلوه داره بحثا کولکا سمسوره تی کرن تی چل سر دورا گوت جیه هاتی تی جمر بیجل سر مالباتا خول سر دسپیک سر زاروتیه بکرتایی بجی تی چاوا دکار سر جیه خویه کم با آخره باجار سمسوره عادی مانه گخته آتمدنی جمع دوین برفراتی اصلی ما هم برفراتی نه جیانم لگخته حتی دمکی بردوام کر مبرام بربرتی دکر بربری مدکر باشه از پشتی خواندن از بوی کرمانجی بوی کردیتاتی از كاتم حبسه دقائق بس تدبي بربري يعني كاري بربرتيه تدسبيكر ولو الدسبيكة السمسوري دبستان وخندنو تدسبيكر يعني براستي خازن قناغ بقناغ ولو هيدي براستي متانه دبستان يكمين خاندي بله مش دخواست از بخوينم زياده بخوينم باوم ندهشت باوی میگو مکتبات یکمین و خواندی بسن هر سر دکان آخا شما تخواستم بشغلن کار بکنن باوی ما دخواستم بشغلن نداشت که هر مکتبات دبستانا مزن دگو بسه هر سر کار خوا پرا قزنش کن قیون پر بو گلب زارو اجتماع بو ام نه برانه بوی ویجی وکی ده باوی ما حوکی تنگ بو نداشت کس بخوینه حاوکی جی پر پرد دگرتن تعم بو ندهست ما کسی را آلیکاری نکر تو برای ما مکتبا مزین نخواندن تنه یکی خواند اوجی به حکم زوره به مالبات ما گی آلیکاری کرد ما گو تهره بخوینه اوجی به حکم دولتی که بلاش دخواند اویا تنه چوی دبستانا مزین بلند بلند چو بوی ما مستاتیه بخوینه او جی جارا سال یکمین چو کت ناو راست ترکا او وک دینجیا ناو وانده بو سال کی شوا زوریا بی سولجی که بی سولجی حواله سولجی چپ فکر چپ اگه بوی که چپ بو زوریا حواله خاله ونا سریوی حاصل سریوی خستن هفت دیکیش آفتن سریوی دوین داون نخاشخانه حواله یکی روزنامه‌گاره که ملیت قصد جو روزنامه ملیته دبیزه که دیگه وای بکوشن دوید طرح خستخانه دا برای مدروین دشینه والد بوی بشن دا جی
تو برای می باوی می ام نشاندن دبستان مزن اما آنا تشتک هات بیران برای دیدن جی بری چند روزا جبو کوبانی جبو بشه جبو کو دیسا بریندار بول سردست پلیس ترکان برای من دی باوی می جارد زوجی او براکی مل ادنه چند پنج برای مل ادنه جیان خواهد کن برای می از گلان از چوم ترکیه کردستان از گریام و چاقه نده بوی کردستانی ده حبسه ده در کته بو برای مل ادنه küçük dikiliye خباتا کردستان بردوام دیگه یکی نافدار اجی نافواندای اجار وقتا که بوی کردستانی بوی کوبانه که بانگا ملت کردن هر ملت خودی دارن وانا جی چه دستبان تی در دیگه اما از پلیس ترک و مروف دایشه به تفاف خبات دیگه ترند وانا دیگرن به آلکاری وانا گله باران دیگه برای می به حواله کی خواهی بریندار بودن دو گله لکزه بیوی که تو چند روزای برمرنه وی شکر تازه روشاوی خاشه شاندن مال باش هم سلامتی اجرت خوازن نمی وگن سر جینا نگاریاته تو حتی کن گیل سمسوره مایی السمسوره حتی ناسدو yani az bejim dibistana yekemin mixwand başê bavî min neişt ez hem dibistana orta û lîseyê ez reviyam çûm İstanbulê min got ez li gextê bimînim ez hem İstanbulê bişuxlim belkî ez ora hem dibistanê ez çûm çend sala min vir min got ez bixwînim xwandin dest min neket ez mixebata berberiyê kir berberiya xwe min herçî xurt kir پاش از وگریام کردستان وگریام گخته مل دروا orta okul diploma orta okula girt mi dest bi lisayê kir lisayê jî konağa navendî dibistana navendî û dûr giya liseyê gêştim liseyê liseyê jî salekê min xwand sala dudiya qetliyama Meraşê bû qetliyama Meraşê bî salekê şinda hava yani Kurdistaniye çapa und sendika maluma ve çağı töp derbu bana karar girtin ki liddici katliama Siva Meraş'e cardı salvegara ve çevikin ve çağı maci karar girdi bu harekata mavalime bu Kurdistaniye Dibistani bir harekata ma kije hareket ve çağı es kavaji bu ناف کاوی را ما خبر دکیم. ناو پارتی وی آواید هات ناس. ناو کرمان جاوی چاقه دکوتن طلبه پک کلیه را دکوتن طلبه پر کارش دکوتن طلبه پک طلبه اما کاواجی حرکت وان هوا ناوی وان کاواجی به زونتی قاوا به اوت به نوروزه. بحث سال بری هشته ایده که بری 12 ایلول. هشته و هفت نود هفت. بر 12 Eylül'e. Ber 12 Eylül'e. Car be çağı mal. Hafte و هشت. Ha. Hafte و هشت yani 4 سال هین مابون ج 12 Eylül. 2 سال مابون. 2 سال مابون. Hafte و هشت راست. Apaşe ma pef reçün çeker kilometre zetir ma neşt kes dibistane keve ama haval givegeriam çün hatta çarşıya mezin ما ریچون خواهد چیکر ما سلوغان خواهفتن و چاقه ما دگو کردار آزادی بمره کولا بمره آقا کردار آزادی ما دخواست و سرویجی پاش پولیس بیست نگر گو عادی امان لباجر اسکر هاتینا اسکر پر هاتن اما یک کوشکی در راویان 3 روزا شنده 4 روزا شنده حقی چند حواله دا قرار گرتن و از به 6 حواله خواهد ام گرتن ام آفتن هندرا حبسه تشکاسید حبسه ما جاره جاره یکمین ام 5 روزا بنچاف دامان و چاقه سخوینتم تنه بو اما بوی قتلیام مراشه اجوی تنی لعادیامان لدوربرا و سخوینتم چیکرو بون و چاقه ام برن سخوینتم عادیامان ام 5 روزا بنچاف دامان باش هم برن آدیامانه حبسا آدیامانه لبرداجی بس نگرم گرتم برن
altıncı kolor diye Eden'e. Ve çağı sıkınetim gi bağlı bravo. Em nubran hem hada hapse zaman başı evvel me ki işte xabat kirin ek ser me ifade dan hatın mahkemede ifade xo püç kirin. Mehki ber 12 Eylül'e em serbest berdan. ev ez dixwazim behsa berdanê carek din ez pirsa xwe ser mesela girtinê bikim ji ber got têkiliya wê bi romana got em ê behsayê bikin dansa berber de heye ji xwe te behs kir got te tu wek berber te li Stenbolê kar dikir niha cara di duat kengî hat girtin İşte cara yekemîn vexta ki em hapse de berdan min hapse de dîsa berbertî dikir bi hevalara. Vexta em heft heval li Edenê de hapse de berdan شش حواله ما د اتوبیس سار بون و گریان گخته از بخواجی چون تف حواله بیم به شبه از گشتم حواله خبر داخل شورشگری مجمع حواله خود دوام کرد او حواله جی 35 سال بر و مجهر گافکا دل وردی او جی کمال دکتر کمال او جی لور بو 35 سال بر و از حبسه روزه که حبسه درکتم از چون گشتم و حواله تجوید چاقی دا اون ندیتو بو حتی ایرو بیچاره حتی پاش مهفددی جار دودیا کم کردن حبسه ما دیس هفددی بیچاره از چون جمع حواله ما خبر دخوا که کل ماما بردوام کرد لعدن پر درا عدن مرسین پر درا مخابات شورشگری پر محلق کریه شورشگری ما برده حتی تزده حتی او چاقی تکلیات بنویساندنا آویجه ادبیات تو نبو نفیساندن تشتکی ها بو وقتا نفیساندن تشتکی گرینگ از دچوم لیسای دفترک ما بو او درس که چه درس ما دیدیم ما به دفتره نفیساندن اجار تشتکی ده بو نیزکاس حوال گریدای مو بو موانا را ایتب دکر درس دوانا درس کرد کردستانیه و چاقی ما کردستانی پر تم نزاوی پر نزاوی ما چاپم سر ریا چپ تا ما دگو همه کردستان که سر بخوا آزاد دخازن اما هم زیده کردی خودی در ندکتن دریا مارکسیزم لینیزم یا مارکسیزم لینیزم و کردستان که سر بخوا آزاد دمه وها بو و چاقی از پی ندگشتم و که özeti حاول چند قرص درس که ما قرصا دادیم مال دفتر خو نفسانده بو اما به نفیسه که وکی دبی نفیساندن میخا به کسی نکاو بخونه اجار معلومه که ما هبو چپ ترکا بو و چاقه دو یول اندام وان بو ما مستابی رو که دفتر من ریا چند پلال نریا گو و بدم از ایواره لی بنرم و جنکه شورشگر بود جو گرد برمال و شویجی پلیسا ده سرمالا وان او مرکی و گرتن در روزا دفترات الکما اوجی برن اوجی خارا برن اوجی خارا برن لی دنرن چردکن چناکن پرستکن دوی و دفتر کی جنک دوی از نظام دفتر کی ملدر کی آنیه چقدر لیدکن شو عودکن işkence پیدکن دیساجی نابه باشه هات نفیس مگیا توپ کرن مزانه بو مبتشتکی آوا کی ده نفساند ورک او پرتوکام دفترمو وندا بو روزه کی قال حواله کی کر حواله کی ناس هاتف جمع ایک تشته مزن زانه مقاله به پرتوکی دفتره کر گوه چاقه zaten کم گرتن شنده جارا یکمی که گرتم گوت سروکی لیسای توانا تشویق کرنه از به حواله که دوا ام کربن سروکی طلبا با هرد 5 حواله دیجی گوتنه ما کرنه ما چی کریه ما دریه لیسه ما گرتیه ما دریه سنفا گرتیه ما ناشتیه که ما مستعارن سنفه کبن ده مکتبه کبن ما زفراندنه دروا جبوی به گوته سروک طلبایی به چاقه خالا 141 جبوی کردستانی کمونیسمی هبون خالا 106 سیاجی جبوی اسلامی هبون
beri 12 Eylül'ü. Adı burada az girdim, az ne madı hapse da bum. Beri 12 Eylül'ü. Beri. Ve çağıcı mı berberti dikir ama xandına mı bir meseleyi ve az dükkanımı berberici veki evi bu yani veki kumeleki bu. Bu şoreşkeri hem düşün dibistan Berbertên naskirin tim civat li dora wan hene tim wek ajansên nûçeyan kar dikin. ve çağı gerçekte de tişteki ha bu tu kumel mumel tine bu dükkana ki serkuşe bu ki kıda devrimciyek şoreşkerek ki Ankara İstanbul ile Hantove dahat ki her sevrege dahat ki her Diyarbakır ya jî dike her meletiye ser dükkana mıra derbazdı bu. Mezin düşüncem Brahim'in mezin Brahim'in mezin havki de popüler bu havki de popüler bu ama ki her şey radikal talebe genç dağıtın cemmi çe bu cemmi ma taf bxo ma ambin taştiye nivro ma fravin dikir ma davet fırne non isot pivos bede ma taf av dixor o şureşkere ki bajara ki de dağıt cemmi خبرك دادن بی دوباره جنب بربر سری. دیدن سا بربر ده با آوای کی دن دیجا ام دبینن ام هنه کی بین سروی ام براسی گوتنه تا یعنی مرو دکشینن مرو نخواز برلی از مجبور پرجارت ببرمش بگو ام بین لسر پرتوکی بهتر سر رومانه انا تلوی داره پشتوی جنانی گاریات ام دخوینن گود حشته و نهادت درکتی آلمانیا بکرتایی به جولو او چوا چه بود دف جوی او درو دوره خوی شورش گرو وان درو دوره هانه بردا و بری خدا آلمانیا او چه قومی ولوج نفشکره؟ جارا دودیا پشتی 12 Eylül 12 Eylül'e az sala ki qaçağı geriyam sala ki şimdi az girdim ele kesi ser mi ifade ne da mici ser kesi ifade ne da dav se maaşında go tu sücetetine her malaka. Tu sücetetine her malaka le bu ki malaka bömürmez berdam. Ciğerimi aşk bugün. De encama işkence kirine. Encama işkence kirine. İşkence de Ankara hatım görtün. Ankara cidişteki ha bu. Hatta ki te evna polis ikna nekirana نان شیو و خوش ترات نبود. گرد سه تشتا بکی کت کریه شورشگر تا چه آلیکاری کریه تا چه ایش کریه تا امر دایه که تا بکیرت چه ایش کریه اون چکا بدمه که تا تشتا قبول ندکر هر روز چند جرا لیدان دخستن پشتا تا چاوی تا دگرد پشتا تا نفیسک نفسانده بود نان شیو خواب تنه yani bebi avayı 5 roşa şevaz dıbırda mam sonra yak devrimciye Türk'a lücemi koştun ben de bu eğer bu hayatek la Avrupa hatiye ki vira işkencehane bigere avra gider pakış kirin emdan ehendir yani ev şehit buna bir havali Türk em ser işkence havki sıst kirin a paşı havale ki cema hatın girtin, yedi hatın girtin, pırk hat girtin, havki lehıstin kem bu ama ve çağıcı işte devse mal hapse demam, devse maaşını az berdam. Her mala habimre, az girtim şandım askeriye, askeriye ji devse rojam askeri kirmi, son kar mı az askeri Türk ra askeriye nakib, مقداری دیگر که از ادیرنه بوم ادیرنه سنره ترکای بلغارستانه میگو از چکی خبرم از درباز عالی دبم وید نافبره دا از کوتک کرم داوی مده هر دره مده خوین دهات از را کرم نخاشخانه اسکری پاشه گو جیگر وی ساق بونه راپور دانمه از شاندم مال از شاندم مال از سالکی لگخته مام مجگو از دیسا شورشکری دوام بکم اجار مدی که حواله میگی کتر حبسه دی وندا بونه اجار ملت جی گیت ترسیه ای که من ناس دکنجی
دوری و سلاو دین ما دوی خودش ترازی و تناف ما نده اما هم دترسن هم انجامته پر زحمت بو از راویم چون ادنه لادنه جی نبو باش از راویم مشگو جیانا ترکیه کردستان گی حبس خانه کی مثلا از ورا پسیکولوژیا میجی تفهف بوی چونکی من رخابت نبو از بشه ورا را دزم اما دیک کیلومتر کی 300 متری بردا عربک دچی مفهوم دکر که او تورس عربسیه یا جینت تشتری تورس عربسیه اون میچاره پلیسا مری فهم دکر که عربا پلیسا نه یا بوی و مری خال موت نبو بله راویم از هاتم آلمانیایی از هاتم شده جی همه چند ماه شده دیوار برلین خرابو اره هشته و نها دورجی لألمانیا تدرس به کار تاکسی آجوتنی کر و یعنی تشتکی بیش بری گوز پرسا بکم یا از هاتم آلمانیا ما التجا کر از چند سالم دیسا قاچاقتی بربری کر جبوی آلیکاری بربری میکر کلفتی خواهانی آلمانیا باشه التجا قبول بو از هاتم از وی چاقه لمنیسترلانده بو منیستره بو باشه مزاتم برا اوبرهاوزنه میگو از برا اوبرهاوزنه از سنتکی بکم از چند ماه چون دبستان آلمانی و باشه آلمان دبی نافبره دا مدیسا بربرتی دکر بوخم گلسنکیرشنه لدورتموند تمجی و درنو بربری کرد میگو از خار در دکانه که بربری وکم از هاتم دو سال دور فیاد خار دکانه که بربری وکم حوالا کی گو برگو از تقصیه داجوم تقصیه پرخاشه از زانم ترکیه عملیات بیار نگه تا ساقتن تنکای بربری بردوام بکی ورد سر تقصیه ورد تقصیه مدست بکر تقصیه خاشیا مچو تقصیه من نود شاشه مدست بکر و روزه ورد از تقصیه داجوم نیزکا دا 7 سال باشه پرسا من نها یعنی افچه گریدان دنابرا کاری گوتد که اونیویسکاریات ده هی مثلا ام دناوه پرتوکیت ده تاکسی انترناسیونال هی شخوا وکی دن دوان چیروک ناف دسته مدجی ریچه دنینی که ده پرانی آوان چیروک سر ریویان کسی گل تاکسی سوارتن ایگو دریا تاکسی رتا او ناس کرنو بوی آوایی و دانسا بربرجی جبر گوته بربرتی گلکی کریه رومانات یا بوی ناوی آگو نها بهتر می پرسی خسروی بکن یعنی اف هف گریدانا نابرا کار و نویسکاریه ده جکوتی نویسکاری بسالان از دخوینم کماسیه می دبستان اکادمیک نخواندیه از دبیم از کردم بس علاقات خوندنا اکادمیک به نویسکاریه تونه به وی آوایی هایی نه که مریم دبستانا سراتی دبستانا مزن بخوینه زمانه که مریا پیش داد تره مری بی زمانی رنزانه او زمانه یک تشتا پیشیا مریا دخن اما نفسکاریا از بخوا از خواه نفسکاره که نکام قبول بکم چما قبول نکم چونکه از وقتی می پاشینی بازار شمی از و زاروکی خواه وقتی ددزم از دنفسینم پر نفسکار هنه بروژه 6-8 ساعته خواه دادن 10 ساعته خواه دادن وی ایشی بکن لجمعانا به نفسکاری خواه جیانا خواه ددومینن جمعانا از نکنم به از نفسکارم انا دستش هنه دقاقی نا ام تشتا ام نخوازن ام جناف هفدو درخن دو تشتا جناف هفدو درخن نا از نهلم تگوت ناخوا تمام بکه یک جی دما گوت بیجه یعنی نویسکاری و خوندنا اکادمیک او تشتی گوت بحثا وی دکه تبحثا زمان دکه تبحثا جیانا وان دکه گریدانا وی علاقه وی به نویسکاری بخور باور دکم تونه یعنی یک دکاری نویسکار به و 24 ساعتا کاری کی دن بک علاقه به نویسکاری تونه به مش دکری نوبره وی بیم یک نویسکار هنه به آوا کی دید نویسینه اما نویسکاری عالیه گره از ناف جیانه دامه
که من چه دیه که من چه هاتیه سر من که چه هاتیه سر جیناره من که چه هاتیه سر حوال من ای که به سالا من چاف کرنه ای که سالا ده سر من ده کم بینه از وانا به سالا میجی خار دیگرینم روزی که هونا مرحزز دکن دبی وانا درخ میدانه درخ پیاسه برا یکی که زوره دا مایا برا واتشتانه ببینه بلکه میناکه که دبینه ليش بو نفيسكارية تنب مرة يقو افتشتي تدبيجي گرنگترش خوندنا اكاديمي işte جبوی ادغازم نفسکاری خواه به وی آوایی بینم سر زمان تشتکی که جیانم دا نهاتیه پر زور از دکانم نکانم بنفسینم گره که bu او تشتا هاتیه سرمه یا جی سری جیرانم دا هاتیه سری دورهیلم دا هاتیه بچاف سری خمدیه اما بالصلاة لمره هاتیه از مفهم کریه که هاو ایشه دیه مو جیرانم گره او و گریکا وره فکرینه برای خلکی دیج بوینه مثلا دی چیروکا رومانه دا یا چیروکا مدجانه مروفه که پر زحمتی پر زوری دیه لمرینه دیگریه مرینه دیگریه اما استشته که دیدم بیش چاوه بی مرینه خاشتر پر تشتانه çünkü vakta gaz girdim hafifim hendiri 12 Eylül'e vakta gaz girdim o hafta 1 kilo. Ne maaşında az çümser tartıya az 45 kilo. Yani işkence ledan ekil mükürün ve dere per Maria minamı acı merine geliyor merin desmin neked. Ama az dağızım az tiştevir benefsinem bırakı millet be faham bike مرن تشتکی دنه برای کس مرن نگره گره هم بر دشمنی خواه گره بوی کردستانیه بوی انسانیتیه گره هم جیان بکن که امکانم پر تشتال ملت خارب بیجن مثلا او چیروکا منی پرتوکا منی یکمین دا نوه جلات چیروکا که هی نو چیروک جلات مثل آپو من نفساندی اما چما من نفساندی مچتو نفساندی مگوتی که مروفکی یکی مروفکی چوچک خارا آت عربه جیلغیه دکیه نانه خواه در دکیه حکمات دکوه میجیه وی دکه جلات کردا ترکا ارمنیا دا قلتینه یعنی مروفکی چوک که نانی شیف خواه دگره وی دکن قاتل از یه دغازم که ملت ببینه که بوی نین مری نبا قاتل مری کسی نکشه وکی ده کس دا قلتاندنه دارخستنه قبول نکه قبول حق کسیشتنه کسی بکشه کی چرده با برا جیان آخه بکه با آوا کی بکه سر بگوره از دغازم هیویه بدم ملت باش تا بربرتی نخوشخانه او ایجرد به نخوشخانه دینا یا جی نخوشخانه مروه خودین نخوشیین درونی تا بربرتی لوان نخوشخانه کریه از وی پرسش در وی رومانت کم نها مشکریه من چطور مگریه پشتی 12 ایلونه از چند جارا به نخوشی کازه بکتم ده işkence de az ketime ve çay binçaf dav penj roj bin paşe rakirin mhaki paşe rakirin sema zeter ay binçaf bu xawra kasi jmatine bu sema şında nizika sad roişinde az girtim ber hakim gumavaya euro girtiye sanki az bir roya girdim az aftım endir. Ama hatta ve çağı işkence le Ankara lema dikirin vra Türkiye Kürdistan işkence en psikolojik en xrab en zanebun le Ankara bu navi dale devrimci araştırma laboratuvarı deve lekoli nesel devrimci adikin. Ser şoreşkara dikin. Her örgüt ekera grubaki polis بيد خابتيا حري خستنك
گروپکش پۆلیسا پسپۆریە کاروبارێ وێ ڕێخستنی باوایەکی پرۆفسیۆنەل ئشکەنجە لێ گروپێک پروفیسیونل لێ پارتیە او پولیسانا مثلا بێ ڕێخستنێ ڕیا بێ şema ve tiştê vê gî ezber kiribûn bi çi avayî evna örgütleme çêdikin tên cem hev bi çi avayî xeber didin bi çi avayî tên randevuyê xwe çêdikin wana gî dizanibûn bi ser vê evna her grubek bi örgütekê re dixebitiyan ser vê gore işkence psikolojik pir dikirin baş te bersiva pirsa min neda te kengî û li ku te ew berbertî kir di jiyana xwe ya ez behsa jînanîgariya te dikim dûr ez mê bên ser romanê nexweşxana dîna berbertiyê nexweşxana dîna bavê min Aziz Nesîn pirî heqliye divê Tirk aptalin aqlê wan tune vê çaxê înternet jî tune bû kompîter tune bûn li Kurdistanê li Tirkiyeyê berî 12 Eylûlê 12 Eylûlê ez bi xala sed çel dodiye ez avitim hepsê Kürtçilikten paşê jî 12 Eylûlê jî ez ketim hepsê min jî eskerî jî nekiriye paşê ki nexweşxana dîna nihê li Kurdistanê li Edenê ava bû bira nexweşxanekî nihê çêkirin ez jî vê çaxê nexweşim îlaç digerim bûyî derman digerim tu cara aqlê min tune ez herim dervayî welat Almanya jiyan heye sosyalan heye tiştê bir nedatin bîra me eyb bû ferm bû şerm bû ki wela şoreşgerek here dervayî welat me bîstî bû ama ji me re şerm bû me digoye me welatî xwe Kurdistanê heta mirinê bira jiyana xwe bikim paşê bûyî nanê xwe bûyî ki belaş îlaç bigirim ez ketim vê nexweşxana dîna ez bira bî memûrê devletê memûrê devletê heta wê rojê li min digeriyan ez bîm memûrê devletê ev nasnameyek dan min nasnameya memûra her derê serbest digerim qiravet mikirî xwe ez bî memûr heta wê rojê li Edenê min şoreşkerî kirî her mehle her sûkê min îş kirî wê rojê şinda ez vekî memûrekî vekî zilamekî devletê li her derê digeriyam min di wir de hem hesta baxıcılık em bêjin îşkarê berniga min dikir hem jî min berbertî dikir bûyî berbertî ez diketim her aliyê nexweşxanê me hem dixtur tıraş dikirin serê wan min qut dikir rûyê wan min porê wan ne serê porê wan sporê wan yani çûm nexweşî min porê wan jî min jê dikir ez bûyî vê ez gidere digeriyam xebatkarê bira jî gî dihatin cem min bûyî ki belaş serê xwe rêyê xwe tıraş bikin wana jî min re hevaltî dikir te hevaltî bi hemşîrê wê derê jî kir wek di romanê de erê tiştê bir dibin yani tiştê bir baş tenha te bersiva pirsa me dida û tu diaxivî ev tiştê got dibêje mirov yani ji sedî notê wê yan ji sedî heta niha got bersiva pirsa dawît gotî mirov di romanê de li ser navê Bedran yan jî ser navê Can mirov dibîne ev Bedran tu yê gelo yê di romanê de niha teze ez çi bêjim ez vê pirsê wilo dîrekt dikim ji ber got dûre pirsindin girêdayî wê hene baş Eleqa te pêr çi ye bi Bedran kesê serekeyê romanê re û hevala min ku pîreka me em dev nehe sala em cem hev bûn em dev nehe sala hev re zewicî bûn dev nehe sala şin em cihê bûn ew min tüm kulfeta xwe re xeber dida min digot ez jiyana xwe binivîsînim birda paşê ew pirtûka min da dansa berber min sala çînê min da kulfeta xwe xand te jêr gotibû me li ser jiyana xwe nivîsandî ya vê digot qey ez jiyana xwe dinivîsînim belê paşê kulfeta min ew romana xwand hat Kenya min got çi dikenî te digot em jiyana xwe ez jiyana xwe dinivîsînim bûyî vê em pir me pêfçûn çêkir em hev cihê bûn ama vê pirtûkê min xwandî sedî not
علاقه خوب جیانا تا و جیانا متنی ها مش گو ولا خودش راضی به تو کسی رمان ما کریتیک نکریه یک ملت دبی جیانا تا اما تو دونها سال انت الجامي ام هاف زوجنا زاركي معنا سي زاركي معنا تروج بروش المرأي تدبي كي فاجيانا معنا نها جيانا روماني دا ماري جيان كريه نا كريه او نه مسئله هاتیه سر مریا نه هاتیه مسئله چی؟ مسئله تشتکی مری کم کرنه تشتکی سر ملت ما هاتیه تشتکی لسر دوست و جیران ما هاتیه گره مری ورا کم بکه توپ بکه به آوائه که ادبی بین سر هف بین جمع هف وای تیخ رو کرگیه که ادبی که یکی خواند که طعمه که لی بگره بله ما بس تامش خجوه پرسه هبوش برگو يعني وها خياية تكليا في رومان بجيانا تيا تايبتر هي اللي حتى راديكي لأف رومان نجينا نيجارية نبيوغرافي ما بس تام جوي برسي اف بو او جهات زلال كرين يعني انا برسامي هاد دوا لسر روماني دما قوم خوند يعني بمن رومانك رومانين قلكي خوش بو يعني ايغو از بهيفي ما ايغو حطان ها نخوندي يجي قارب بخوينش برغو هم كردياوي يعني تركياوي نزانم لي كردياوي جي بكرديك پر خوش يعني يعقوب الارمني ورگراندي تقارب خوشكاي بخوندن دما مخوند ولو از به حسيان جو اف رومانا هاني ام يعني تخمينا من وهابو جو رومانك بأوايكي بزانبون رولا خيالتي دقلكي پر لي اف رومانا هاني نبحثا تجربيك تاكا كسانه شخصي دك اف تركيا پشتی سال 8 پشتی دربیا 12 ایلونیه با اوایه کی اف رومان دما بحث عن نخوشخانه مروین پسیکولوژیک با اوایه کی اف ترکیه حموی يعني في وان عسكرة وان جنرالا أملت حمو نخوش خستنه ومرول وين نخوش خانه نر تدبيقي يعني جيه إشكنجة كرني على قايب نخوش بتداوي كرني جي تنيا خندنك بفي أواي هانج روماني ره حتى تشرا دي تراس دبين وقت نفيسكاري وي يعني مروفت كاري بيجي اف حمو تركيا ونتني نخوش خانه يك ساز بخا آرمان جامعه يعني ما سفته گو سر جیانا ما مدگوازی جیانا خواب بنفسینم باشه ما پر توک خواندم بیوگرافیک ما پر خواندم اما دی که تشتی بیوگرافی و جیانا تا تشتکی دنه رومان نفیس ادبیات تشتکی دنه جی بوی که ملت بخوینه فهم بکه خوشیاوان هره یک جی درد ملت چیه؟ لکرد کردستانه لترکیه 12 ایلونه amacı gibi bu. Hatta beri contaya leşkeri dağıtın çen maaşını da derbazdı bunu düşün. Ama contaya leşkeriye 12 Eylül'e hedef gibi bu. Kürdistan'ı ortada raka ya düdüya ki girtiye ki can mirov girtiye çepe Türkadı be çepe Kurdadı be. Kitli hindri kati das vana se jarat kutek dikirin, çar jarat kutek dikirin. Te Kurdi jaraki zetir te kutek dikirin. Te Alevi jaraki zetir te kutek dikirin. Te Ermeni çar kata te kutek dikirin. Yani bir avayı bu kutek acı ne diskinyan vana erişte dikirin ki dereki te sakat beylin ki te sakat deri nav millet. تا نکشن تا سقط بیلن که جارده کس وای بگره مینک تا بگره مینک جارده را نو سر پیان جارده حقیق تشتکی نگره که بین بنرن ویا باجاری و لگنده و درکت دست راوی سر پیا مسر وی شکاند مزدکی وی قلاند جیگره وی تنهی درباره وی دوسته وی جیرانه وی گی وی را وکی عبرت بگرن که راه نون سر پیا. لی جان درومانا دانسا بربرده حتی راده که یعنی او ارمانجا تبحث آوید که او ارمانج لسر جان ایگو به ناسنامه کسی که مرید جی کسایتی خواه راستی وتشیره
و حتی داویا رومان جی مروف نزانه اف کسک چخناوی بدران و دور حواله کیوی ناسنامه آوی یکی مریدانی و دریاویر جید کاربه به مامور دولت و به وی آوای هانه حتی راده که تنابی نگو بجانب کسی سرکه رومانا دانسا بربر اف ارمان جاگو تا بحثا وکر 12 ایلونی پیک هاتیه و جیان قبول دکه وقت بنابه کی سخته جی دیجی و داوی جی دروه 12 Eylül'e bir Ali da serket. Serket, çima serket? Bir Ali serket. Beri 12 Eylül'e çepe Türk'a bandıkırın dıgu derkevin süka 400-500 hazar derdiket süka meş çekirin. 12 Eylül'e o millete gi kırkır akıllı bun haşiban li serivan bun. Sifte li çepe gran xistin. Vane dil lene riyan. Ruya dil vana jî xistin. Ruya dil cîranê wan xistin. Her ki li yekî xistin, lago evna neyê li bana. Li way did xistin digo evna neyê li bana. Mîna ki papaz digo hal mesela ha bu gerek seri da me bigirta. Bu ve 12 Eylül'e aliyeki serket hatta hareketa حشته و چارا کردا دور دا گو بسکنه بری به 1982 çepe Türk'a و çepe Kurda hatın cemef gom cephe ki çekin hem bera 12 Eylül'e o demek ki behavra çün hükümeta Türk pire be akıllı Osmaniye pire be akıllına cemvan listik pirin kat navbara wan evna lehvde xara kirin Kürt bir tane hıştın, şuvenist bağlıya kiman, çepe Türk'a kem alkariye Kürt'a girin, Kürt bir seri xatane, hemberi 12 Eylül'e derketir. Bir Ali, millet gi kırkırın, maksadamı çi bu? Maksadamı ki ve romanı da bu aliye ki, Türkiye ve Kürdistan gi ve çima nakhaşkhane zede dibin, çima hapishkhane zede dibin. و مروه کلی تین نخاشخانه دینا لکوتین و که دین کرنه یه قصه از بیجم 12 Eylül'e پشت 12 Eylül'e به میلیون کس به چاور درباز بود به صدا انسان دا قلتان کشتن پر کیوان دی işkence da کشتن گو خواخا کشتره Yani bu ibe göre müzi maksadımı ve romanı gibi burada ki çi hanne sereme ki çi kasem tevhef kirine kem tedaviye xabikin kem mejiye xa binin cemhef ki çi avayı dibe kem haşi xa binin seri xa hemberi dijmin seri xarak. Bele, وجبو امزانه بن چاتی سریمه از باور دکم برسوا وی پرسه دانسا بربر حتی راده که مزند ده مخابن مجبورن لویدری راوستن دما مقدیا گلک سپاس نویسکاری کرد سری آیهانج بو هاتناتیا برنامه و سپاس بو وان آخافتنیتی گرم و بهیوین دانسا بربر جبر 2014 درکتی باوای کی برفره کردیاوی جی بخوندن سپاس dikim mesele min mezin ki baliye ki çima Kürt livelatê xwe qoşber dibin tên Avrupayê baliye ki çi hatiye serê wan ki bi çi avayî jiyana xwe li Kurd û Kurdistanê dikin eger Kurd ne li Kurdistanê bi herin İzmirê jî aynî tiş tên serê wana li Edenê jî tên serê wana li İstanbul'e jî serivana tüme de bin çavalarını çavdariya devlete tüme li ser Kurdaya ne tane Kurda ki insaniyetiye gaza hükümeta Türk dijbine vanay. Gelek spas دوباره جبو هاتناتا برنامج بو اخفتنیتا سپاس جبو جی تماشاوان هجا حتی برنامه کدن هم ببینید خیر و خوشیه ده بخاطر اوه